Pentecostal Network Pennet Program Clear to Te Lalpai Swamming in Zibayule, Tungar Tunga Northeast India UPC-NEI rawngbawlna chanchin thar clear in Lawngai Thangu. September ni Sompariat le ni Sompakuchung Khan Dibrugarh General Missions Board ne ania. Board hi General Missions Director Reverend R. Lalhoyana Kaishwaya, General Treasurer Reverend Zoming Thanzama Chuan Telpuin and Ture Langsar Zwalte. Kumsang ni Somni General Missions Budget Tan Cheng Noi Zani Som Kwa Paruk Sing Kwa Sang Rukzanga and Rahman. General Missions Department Pay Commission Din ani. Chairman Reverend R. Lalhoya, Secretary Reverend Zoming Thanzama, Member Turte Reverend V.L. Tuanga Sinate, Evangelist P.C. Rokima, Reverend C.L. Thantuanga le Reverend R. Lianzama Tiani. Thoktu te ommun hetiangin son ani, Reverend Thang Chuanga Arunachal Field Director, Pastor Benjamin C.L. Thankima Langkapara Atangin Guwahati Assama, Pastor Ramesh Biswakarma Udlabari Yachangin Langkapara, Pastor KVL Rod Moya Silip Pathar Changin Bihar Mission Field, Evangelist Benjamin Topo Tugraja Teshwar Changin Targira. Thoktu te omna mun son te hi kumsang ni somni January in son fel turati anni. Madigong School in Kaishwaina Dan School Managing Board in Adwan to approve ani. Upper Assam Missions Field Headquarters Dibrugarh Achangin Sila Pathara son ani. Odisha Field Thoktu Lagbel ni se Pastor C. Thandola Bihar and Jharkhand Field Director Tan anda ani. Missionary training na turbuat sa ini se September ni Sompariat ni Laini Khan Missions Field thar hon ania. Upper Assam and East Arunachal Missions Field ti ni in General Missions Director Reverend R. Lalhoyan Pathian hena hlani na honga Field Director hi Reverend Lalsiam Lenzau te ani. September ni Sompakwa ni nga ni Khan Archie Lason biak in sakthar to UPC Northeast India biak in pakhat ni turin General Treasurer Reverend Zoming Thanzaman Pathian hena hlanin ahong. Archie Lason biak in Hipuk Puibial Missions Department ten an sakania hemi baka hian unaw nu biak sangi bong kon kaushanaloiten cheng singli an petelbok. Biak in hun program a hian kaushan member chanem takal khomin nim takin hun an mang ani. General try to the program. General Superintendent Reverend Lelmel Somasai Lauchuan, September ni somni pakhat Inrini Khan Aizol Chwasanin UPC-NEI General Conference na tur Indianapolis, USA apan. Kumin sang ni Sompakwa UPC-NEI General Conference hi September ni somni pali atanga ni somni pasari chungin Indiana Convention Center nei anidona Khovel Pumhwa Pentecost Kaushan into khomna liambera hian Reverend Wayne Handley, Reverend Jack Cunningham, Reverend Rashidi Collins, Reverend David K. Bernard, Reverend David Brown, Victor Jackson te speaker tour ani. Roman Danjuan General Superintendent Reverend Lelmel Somasai Lauchuan October ni kwa ni Laini Mizoram apanang. General Secretary Reverend R. Lalrin Sang Chuan September ni Sompasari atang ni Somni Chungkhan Tripura a kaushan rawngbawlna tul by puin hun amang. General Sunday School try to te Director Reverend R. Lai Ching Puya, Secretary Reverend R. Vanel Oyele, Treasurer Evangelist F. Lalsanglia na tichuan September ni somni pakhatle ni somni panhi chunga Barak District Sunday School meet manpuin rawngbawlna annei. September ni somni pangani laini hi UPC Northeast India Kaushan Missionary Day ania. Kaushan ni poimo ani awangin Kaushan Office, Bible College, Bookstall, School le mun poimo te khar ani ang. General Headquarters atangin hemini achiar chwa turin twal chung Kaushan tina Missionary Day thucha thon chwa ani. Aizo khopui chunga Kaushan tamjok chuan heni hi omni khamin wainen an mangdona khopui pon lamle thingtlang Kaushan te ero chuan zan lama mang turin rahman na an siam thung. Kumtin heni hi ursun takaman chin ania hemini atholom le thilpek dangte po missions rawngbawlna pwala lak khom chin ani. Northeast India UPC Kaushan hian tundin huna missionaries ani somli pali arwai meka Mizoram chung baka state pon heng Delhi, Kolkata, Arunachal, Assam, Upper Assam, Andaman and Nicobar, Bhutan, Dimapur,
North Bengal and Sikkim Odisha te hian rongbawlna hna a thawk mek ani September ni som panga pathiani khan Delhi Kohhran PYD te chuan kumin sangni som pakwa PYD member thar lom na hun felicitation and freshers meet an mang he huna hian Delhi PYD member zirna hloting le central government na muthar te lom puina hun an mangtela Delhi chaplain pastor Jerry Lalmon oman fuina thu cha soin upa mark thangtin liana senior advisor in thu soina anei Delhi Kohhran hian PYD member som real vel om mekin kumin hian PYD member som thum pali vel an om ani district shang rongbawlna chanchin ngai thak chunzomila lunglei district tlabung bel conference in the laurel angin September ni som pathuma tangani som panga chung khan bel chunga rongbawl tu tele department try to the polling seminar nei ani a resource person atan general superintendent Reverend Lalmal Somasailo man ani Seminar thupuyatan hian try to mo phurna le ati tur accountancy le rongbawl tu le amo phurna ti te man ani General Superintendent hi Aizawl East District Superintendent Reverend Rosang Kolni le Lunglei District Treasurer Reverend C Larin Tuang aten an troi om ani Lunglei District Superintendent Reverend C Vanal ena chu September ni som panga pathiani khan headquarters bial chunga om Electric Local Sunday School Department and Sunday School Kumpuan kanfate ichan himang uti thupui manga seminar an buat seya resource persona changin kanfate ichan himang uti thupui hi hlom shanga hetiang hian an then ani zirtirna diglo le bumna laka zule ri hlo zugle mom laka mi pat mei chatna man swalna laka social media man diglo na le mobile phone man swalna laka lemlet na thalo corruption le duamna diglo laka September ni som pathuma tangani som panga chung khan chi phir bial missions conference voi som thum pali na chu sakhum local back ina nei ani a speaker atan then lumbel the pastor PC zai on ramoi chu man ni in khom pui thu pui atan luka bung kwa chang som pathum nangmanin eitur pero uti chu man ani September ni sompali inrini khan ro rel na nei ani a heta hiam bol pui vi home missionary quarters a syntax dana tur siam ni se anti ba ka bial chung local lian pathum ten bial chung local te pathum to chhuak se anti ba ka nakum sang ne somni missions conference a turatan mol thram not electric local ni se anti a district a thlen tur thupoi mo tak tak an rel bok he conference a hian tharau lam hlane lim taka hun man ani a chiphir bial PYD le ruthila rampari lungmoi local ten zain rongbawlna an nei thin bok bolpui vi home missionary evangelist la ro khom chon September ni sompanga pathiani chunwa thu soi rongbawlna anei bok ani September ni somni pakhat inri ni hian rongbawl tu mal som tuanga fanai te chungkwa pukpui local loi te chon pathian hena lom thu soi choi moina anneya speaker atan Reverend R la ro sangar wain lim takin hun an mang lom thu soi choi moina program hi September ni som pakwani nga jana tang khan man tan ani a pathiani jan thangin program an siamani Pangzol Bial Missions Department buat sayin ramut program bungtlang lokala nei mekani a September ni somni pakhat inri ni khan Reverend C lalming thanga te chungkwa chon pathian choi moina nein Kohhran hauten lim takin hun an mang ani September ni sompanga pathiani khan zolpui lokala bel the pastor monpui a colony chon mithar pakhat Kohhran asangluta iswang mengin baptisma achantir ngalbok Zeted Home Missions Field at Bo September ni sompanga pathiani kha mithar pakhat Kohhran asenglu ni in Home Missionary una palerin zwala chon Pentecostal Kohhran loi turin asenglut September ni somni pani inrin ni khan lungsen nor lokala rongbawl tu le annu puiten tan seminar buat sai ani a resource person adam bel the pastor ke vanal shwaya an mang September ni somni pakhat inrin ni vek khian chiphir lokala upale rongbawl tu tele department try to the polling workshop buat sai ani a resource person adam bel the pastor LH lalchandama chu man ani September ni somni pani pathiani hian chiphir bial thianglimna committee te chuan chiphir lokala thianglimna campaign nein hun an mangang September ni somni pani pathiani hian lungsen nor local LED te chu rangte no lokala rongbawlin an fe chhuakanga lungsen south local BYD te chu rangte south lokala rongbawlin an fe chhuak bokang
September ni som pathumatang ani som pasari chung khan Thingsai Bial Mission Department bo sain Thingsai local crusade nei ani a crusade chungin choi moina voi nei ani Revival Crusade a hian Evangelist Simon and Marchu speaker atan man ani a rongbol tu la ro hlu a Estherele zai thiam lal ngil nei ten troi omin an rongbol na lal panmal asoma tharau baptisma dong tharte omin kaushan hauten lok takin hun an mang ani Aizol East District rongbol na chanchin September ni som pariat le ni som poku chung khan Aizol East District Noi Literature Committee meeting nei ani Hehuni Chairman Reverend Rosang Kolni Chuan Kai Shwain kumsang ni som ni lai zan thupui ending na an nei ani Aizol East District hian kumsang ni som ni lai zan thupui hi Literature Committee Rahman angin Reverend VL Hnem Twanga champhai bel to Pastor Ziak Anzir Dona thupui hlom sang sanga thenin environment hum hal ani theina turata na zir tur thupui mo tak tak po dat tel ani tuna hand editing khoi mek ni in kumin chunge hian bu hi shal chwa thei tura pe tum ani a Aizol East District Literature Committee de hian unpublished tour Reverend KVL mangai kimale khabujiak chandam tu le chandam na ti po tuna hian pe chep to ni in kumin district missions in khompui thingsul khliam huna nei tura tlangzar tura pe tum ani bok kumin October ni somni panga atangani somni pasari chunga thingsul khlia belten Aizol East District Missions Department in Khompui an thlen turatan in bot chaina chakta ka kal chhaupui mekani in Khompui hi thingsul thia field a pandal saka man tur ni in pandal hi adung fit som kwale awang fit som rukaliana sak ani pandal sakna hi September ni som paruk thotan ni khan tan ni in bial chung khoshang shanga tangin member som ruk chuang zat an thok chhuak ani Kumin Aizol East District Missions in Khompui hi avoi somni pangana Silver Jubilee ani angin robui takalom tum ani a in Khoma piang in District Department shang ten thu toy soina hun an mangbokang he in Khompui tura hian thu puishan pa nei lovin mishang Reverend PC Langhakliana Reverend Dar Chona Reverend K Shang Bunga Reverend R Lalthanjwa Labaka Reverend H.L. Thakunga Reverend R. Lalhoyale Reverend Rosang Koldi ten hen ringin thu changai thak thin ani anga kumdanga ti to thin angin rore lautan wantlang in khom nei le turni in heta hian Evangelist H.K. Lalmangai hen ringin thu changai thak ani don ani September ni somni pangani laini hi North East India Kaushan 10 Missionary Day atana kanman angin Aizol East District chunga twal chung Kaushan sang te po in he ni hi ursun takinan manglom dona twal chung Kaushan chen khatwan omni khamin roinen mangtura ro man na siamin twal chung Kaushan chen khat ero chuan zan lama hu chau hun an mang thungang Missionary Day a hian twal chung Kaushan chen khatwan speaker big nein hun an mangdon boka Missionary Day ani angin Kaushan chuan chola buangin hemini hian Aizol East District Office po khar ani don ani September ni somni pasari atangani somni pakuchung hian Aizol East District chunga bial shang te chuan bial missions in Khompui an mangdon he in Khompui a hian in rinia rural in khom nei ani anga bial chen khat chuan thu puishan pale speaker big nein hun an manganga bial chen khata chuan speaker chan pa nei lovin bial shwai tu le bial tu pastor te hen atangin thu cha an ngai thachim don ani district missions shwai tu te chuan heteng hian hun chang an man puyang Director Reverend R. Lianzama chuan champhai Bethel Biala manganga Secretary Evangelist Laramzawa chuan Khozol Biala mangin Treasurer Evangelist Lal Thuthunga chuan Darlon Biala mangang September ni sompali in Rinni Khan Khozol Veng Thar Kaushanaloi Unaw nu siam thangi te chung kwa chuan pathian hena lom tu soi choi moina anneya Speaker Reverend Silal Engliana Upper Republic Bel to Pastor chuman ni in pathian tharau thianglim ompuina hnuai alim takin hun an mang ani September ni somni pakhat inri ni hian Khozol Bial Khozol Veng Thar Kaushanaloi tol upa kelal chanpuya te chung kwa chuan lom thu soi choi moina hi nei chunjom le in Speaker Evangelist Arvan chunga District Full Time Evangelist an mang ani September ni somni pakhat inri ni ve hian thram pui bial mona Veng Kaushanaloi una pa vanel chuanga te chung kwa chuan pathian choi moina an ba chaya Kaushan ten hlim takin hun an mang ani Speaker Evangelist K. Vanel Dikaman ni in mona venga hian pathian choi moina hi voi som nei ni to in tuna hian a voi som na atan choi moina hi nei le ani
September ni som panga pathian ni khan mual pui bial Salem Kohhran mi pathumin swangai damna baptisma an changthara anjinga panhi hi mi thar ni in Kohhran senglu anni Bazar Bial District Headquarters Kohhran po September ni som pali Indonesian khan mi panga in swangai damna baptisma bial to Pastor Reverend H.L. Thakunga kuta an changbok September ni som panga pathian ni mangkha North Mizoram District Sipir local PYD te chuan serchi back in pui PYD te tlo in hunlim tak man ani he huna hian serchi back in pui lamten in khom kai shwai na thokin Sipir local te hen tongin thu cha ngai thak thin ani in rini transport item ti shang mangin in ti hlim na an nei boka North Mizoram District Headquarters Bial PYD te po in mol pui bial te September ni so panga pathian ni mang thau hian an tlo a Bial Headquarters mol pui back ina lodong songin hunlim tak an mang ani September ni seri atangani ria chungkhan zema bok Bial Sunday School Conference voice of thum panhina beginners atanga junior airfield huna manzo ani nu in September ni som panga pathian ni khan zema bok Bial Sunday School meet intermediate atanga doctrinal chu zema bok vek pui back ina hlotling taka man le ani he huna hian chomhalama presentation vek tin atangin leng khom zai nei ani a Reverend R Lianzama District Missions Director hen atangin tu soi toy lok thak tak ngai thak ani bok chon huna solo le zai pol vek tin atangin presentation nei a hun man le ani a zai hau na hun thatak nei in thutlung hlate remote chikim keyboard drums tenen lim takin sakhau ani a inkhom bo rock nom takin an mang ani zanlama zema bok no pang Sunday School atangin group singing ngai thak ani a zema bok veng pui atangin musical drama mu nom tak thlir hau ani bok Evangelist F. Malsom Pyong Bial Sunday School Financial Secretary hen atangin thalai te tan sha tur tupoi mo tak le fui na thu tha tak te ngai thak ani a loman sem ngal ani bok he huna hian Sunday School kumnga kumsom le kumsom panga azona kalkimte certificate lan na bel do pastor Reverend R Latan kimana nei bok ani zema bok Bial Sunday School Conference kumsang hi somhia chuan tuirial huna nei ani anga Interatonga doctrinal meet aro to middle school veng Kohhran man ani thungang Shwai to the program Reverend Rosang Kolni District Superintendent John September ni somni pakhat in rini hian North Sezor biak in sak thatna tur lungphum na anei baka Sunday School hall hon na anei boka pathian ni hian darlon bial chunga rongbol na anei chunjomang Chimtupui District rongbol ne chanchin ngai thak chunjomila Chimtupui District Hwam Chung Home Missions Field Pangkhwa September ni som panga pathian ni khan chung ko khat member pathum te chu Pentecostal Kohhran loi turin evangelist khaching aine home missionary chuan Kohhran asenglut Chimtupui District Sangau Biala District PYD Evangelism Tour hlotling tak nei ani District PYD chuan September ni som pali atangani som panga mangkhan Sangau chu local Sangau Biala rongbawlna anneya District PYD President Evangelist Kerin Thara ni o Tlangbial President Upa VT Lungoya South Lungpher Bial President Rongbol tu El Dongliana Seha Bial Secretary Rongbol tu El Khaiwule Rongbol tu LS Lelming Mona Seha Bial te chu anfe chhuak ani tur thon hi September ni somni pakhata tang ni somni pani chung hian Seha Bial le ni o Tlangbial an chunjom le a Seha Bial a tol upa Enlal Chhuan Moya District Financial Secretary le Bial shang shwai tu ten Rongbol na anneya ni o Tlangbial a tol upa H Laldu Sanga Secretary le Bial shwai tu te anfe chhuak ve thung ani North Mizoram District chanchin rongbawlna North Mizoram District chung Bial somthuma pastor nupui tele District pastor nupui te chuan September ni som pariat ni lai ni khan North Mizoram District Headquarters Kohhran biak ina seminar annei Seminar hi hun hia thenin hun khatna choma dar soma tan ania District Secretary Reverend Charpuyan choma hun ka shwain Pastor nupui te mo phurna Kohhran ati chu District Superintendent Reverend Laltuangan Zirtirin Chonuloma General Superintendent Reverend Lalmal Somasai lo paper bot sai Pastor nupui te mo phurna in chung khora ati chu anjir ho vele ani Chonhu Inkhom District Treasurer Reverend Kelal Dusangana Kaishwaya District Hwamchunga Pastor nupui te ankal chale bok ani September ni sombasari thole ni khano Mizoram District PYD Executive Committee District Office Superintendent Jambara nei ani
Meeting hi District BYD President Evangelist F langai omana kai shwaya rawrel poimo zinga kor thabiak in saktur tungchang work camp ba sakni se tia meeting masai na lawrel to chu hunriam chang mu ani lawa wangin reng dil PMF 10 an sak don ani Vaireng te bial PYD 10 revival crusade an nei tura District PYD te an somna chungai to in District PYD Secretary Evangelist Kero tlwanga chu tir ni se anti General PYD Life Crusade lunglei nei tur chu District IO in District PYD President Evangelist F langai omakal turati ani September ni sompanga pathian ni khanzol nom bial bungchwam khwa District in Evangelist H lalnunmoi rongbola aroi mek namuna rongbol to Evangelist H lalnunmoi kaltangi mithar pakhat kaushana senglu ani a swangai damna baptisma po rongbol to Evangelist H lalnunmoi na chantir ngal September ni som paruk tho chan ni khan bil khothler kanan beng kaushan te chuan biak in ansak thar tur fit som nga le awang fit som thuma za chu sachaturin lungphum an phum biak in sak lungphum phum hi zingdaria ta nein North Mizoram District Superintendent Reverend Laltwang ala phuma kaushan haute po ankal chale a biak in sak lungphum phum program hi UPC North East India former General Superintendent Reverend K. Dar Sailava po in Havin, pathian hena trong trai na nein hun an mangbok. August ni somhi panhi chunu dar khata North Mizoram District Thiang Limna Committee in a real angin, pathianical ta September ni sompanga mangkhan, North Mizoram District Huam Chung Thiang Limna campaign tho khatna twang taka zo fel ani. Thiang Limna campaign hi kumchang ni sompanga District Conference in the Laurel to anga, kaushan haute taksa le riru Thiang Limna tur kong shang baka, taksa shisel na Nasataka khoi poi thei zugle mamla ka thiang limna tur warta ka kalpui ani a Pentecostal kaushana zugle mamla ka film lo chu tun thleng hian pulpit a rongbol na nei khap ani Maubok bel thiang limna campaign tho ni na bulchan na chu pathianikal ta September ni sompanga pathiani zan kham bungkon lokala nei ani he campaign in khoma hian in khom kai shwaina Evangelist Dr. K. Vanel Shwayan thokin tol upalal dong ki mama bok chan Chan hun amanga Evangelist Bill Lalbiak thanga Maubok Bial Thiang Limna Committee chuan thushir rongbol na ani Thiang Limna campaign in khoma hian upal rat saka treasurer Bial Thiang Limna Committee upa H pangthanga committee member upa K Zawshang chwana ex officio unaw nu PC Vanel Zoni Bial LAD secretary ten antoy oma tharau borok dom tak noya hun thatak an mangani Program don lok angin thiang limna campaign hi October ni som hi pathian nia Mauboka campaign chunjom le ani ang North Mizoram District a hian Home Missions Field som pakhat omin field chungchang le kaushan member ne zate tar langila vongonzo member za pasari razali za somruk pariat West Phulpui za som hi tumpang lui za paruk persang somnga panhi zawmon tlang somruk pasari Dilzol somriat panga damdia za somnga pali bajirung za somsari paruk kolalian somnga pali marpara somnga paruk hun tharbia rangbawlna kaushan te chuan September ni kwa atangni sompali mangkhan twal chung mi puite polling camping an bosaya Speaker Evangelist R Larin Chana ni in mithar pani Pentecostal kaushana senglu anni Kolasi Venglai Bial PYD Music Subcommittee te chuan September ni sompanga pathian ni khan bai rebi Bethel kaushan te to in an fe chwaka an rongbol na mal soma omin tharau lam hlatinen hun hlim takin an mang Kolasi Venglai Bial te hian September ni som hi atanga September ni som hi pani pathian ni mangkhian Bial in khom puiro rel angin bukwan neya Bial Revival Crusade an mangdona tu soi turawat misangshangin hun an mangdon ani Sept Bial Conference in Real to angin Sept Bial chung local shanga rongbol tu seminar twang taka nei ani Sept Bial chung rongbol tu seminar nei hi hun engemo chen atanga kalpui to ni in local tamjok to am chwa to ani a tun pathiani September ni somhi pakhata tanga ni somhi pani chung hian lungdai kaushana le serkhan kaushana seminar hi nei chunjom le tur ani seminar a hian resource person the Reverend Sila Ramwana Sept Bial to pastor an mang ani Sept Bial chung kaushan changshanga Bial Thiang Limna Committee malang na in Thiang Limna campaign nei chunjom an tumbok ani September ni sompariat ni lai ni khan district rongbol mek namun
reng dil bial ke sarili kaushana mithar pariat chung ko khachu Pentecostal kaushana senglu anni mithar senglu program hi unaw pa ke larin tika ke sarili rongbol tu ina neya mithar te hi ke sarili khotlang shwai tu nilai chung kwa anni North Mizoram District PYD bultuma rongbol na mun reng dil bial kortha biak in adung fit somthum parukle abang fit som pariata sakna chan ani kortha khwa hian kaushanin harsana atonu in biak buk hi tundin ani tolawa tun hi sang khaza kwa som kwa palin nuwa biak in tundin voi khatna tur ani biak in sakna hi reng dil Pentecostal Men's Fellowship PMF te thokin na thoktu ten thanem angai mi som pariat lai reng dil PMF te anron thok chwaka kortha atringin mi paruk an thok chwak bok biak in sakna tur sum hi district shwai tu te rahman angin North Mizoram District chunga local team PYD member a sum khon ani a PYD member te hne atanga khon chwa chu kortha biak in saknan hian pek ani kortha kaushan te chuan district PYD member zongjong chunga lom thu an soya district PYD le district kaushan pui board le how to zongjong te chunga lom thu an soibok biak in saklung phum hi bel to pastor silal khenglian a chuan lo phum to a district puin biak in mun hi cheng noi ruka alei ani September ni som pathum zirtop jana tanga September ni som panga pathiani jan thleng mangkhan sipir local PYD te le serchi biak in pui PYD te chuan serchi pa join meet an nei bial pani te hian zirtop jana program chanin fellowship program hunlim tak an neya September ni som pali in rinia serchi stadium ma infiamna items rishang shang mangin hunlim tak an manga in rini jana tanga pathiani jan thleng serchi biak in pui kaushana revival program man ani Sipir bial PYD te le serchi bial te na meet an bot se hi an hlo tingin ti sa le tharau lama hlop na thar thalai ten tam tak an chhar ani thalai ten meet an hmana hian sipir bial du pastor Reverend Silaram wana le serchi bial du pastor Bilal Engzawaten an hman pui bok ani North Mizoram District Revival Speaker te rongbawlna report Pentecostal Revival Team Speaker Evangelist Silar Wat Sangale atim te chuan lengpui bial ropui chief kaushana September ni som pakhat ni lai ni atang khan rongbawlna anneya an rongbawlna bawra kalzela September ni som pariat ni lai ni khan twal upa zawlia ne te chungin pathian choi moina annei Jehovah Rapha Revival Team Evangelist Laldu Saka Sazale atim te chuan din thar bial bot sei North Mizoram District Camping Center September ni som parugle ni som pasari zan khan rongbol tu te polling camping bot sei ani a heta hian rongbol tu te an lu thale a ra chale du om tak mu ani September ni som paria zan atengine adu apyang te lu thein a chong hi na bot sei le ani a campers som hi pathum lutin mi pa som hi le meichha pathum an luta September ni som hi pakhata camp hi khar ani anga atuk September ni som hi pahnia camp follow up nei ani ang September ni som hi pathum atengin Jehovah Rapha Revival Team te hian Mission Bank Thlang Kaushana Revival Crusade an nei chunjom don ani Apostolic Revival Team Evangelist T Vanelwa tele arong bol pui te chuan September ni som pali atanga ni som hi pani chung sumsui bial lungseya rong bolna an neyang September ni som hi pakhat atanga ni som hi pani chung hian North Mizoram District Music Sub Committee bot sayin Dorpui Multipurpose Hall Music Festival man mekani Festival hi September ni som hi pakhat inrini chuma dar som le achan bia tan ani a honne hi District PYD choir ten moi takin an rema District PYD President Evangelist F langai oman hunser mangin unaw pa Albert Sila fak omale unaw nula lom zwali fan aiten an host ani session khatna district chung bialzai pol malzai piano solo beat group singing male voice baka unaw pa joni la lom ki man hena tungin musical instrument lama masonati thupuya mangin thu toy ngai thak ni in session hi na atwal upa ar lal than puyan hena tungin pathian fakna na zaile rimoi poimo na ti thupuya mangin thu toy ngai thak ani bok zan lama unaw pa zai remoyan hun kai shwain zema bok bial tenzol bial bazar bial maubok bial North Mizoram District PYD choir Lunglei District PYD choir le Pentecostal choir ten zai rongbawlna anneya mal zai mi pariat omin male voice beat group 10 items an nei bok upa sila moyen hena tengin zai pol hlut na le poimo na ti thupuyam mangin thu toy ngai thak ani a skit din tharbial ten an entir bok
Pathiani Jing Chun le Zan Manghian North Mizoram District Headquarters back in a revival program Hunman Chunjom Turni in Aizawl East District PYD President Reverend R. Laltan Kim Speaker Atanan Mangdon Ani. Ole Khatizong Khatun Tumatana North East India UPC Kohhran rawngbawlna chanchin thar kan thlir le ngai thak haule theite ani e.